Hey. Acha कोई बात नहीं. Everything okay na, Michaeli? Everything okay in Suba. अच्छा बिना ले लंबे रतो न तमा तक के रतो न गेल न बोल तो तना बे नोना के दे को मता का को सालिस में अच्छा All right. Mata ka ko kulisme sa ni ko. अरे नहीं को क्लिंटन तो बताया Kaya marambale, tomorrow morning you're gonna be in the studio. Yeah. I'll be there approximately about 70. Right. But anyway, simbere ko wala kung kundo na marama ni kila na banuang ko na di Ratambu na. On Ratambu nandi, yo. Koy mani la koy balangin ge overstay kan ge Ismail. Kendo na singa bangara taxi tu me la koy Ratambu. They stop takan ng taxi. Driver, stop. Punta ka ng taxi la ko wagon driver shortcut bang ko kinana Ratambu la ka bayang sa ko sa town din police station na walim bulang gay. Yeah. Background, sala ko may background ngay doon yan na temple ike nandi na entrance ngay lako na ngayon sa Ratambu. Pa, kila pinag ka sa nga ko may. Kuno sa chikoy ka, do sa chikoy ka. Nee. Ratambu is a big place in Nandi, well known. Oh, ata. Kaya lang ko kaya na taxi, kaya mo, $3.50 na Sony taxi. $3.50? Yeah. Kaya $3 nga, chugubin ko na maramang. Yeah. Kung kaya rin na taxi mo, $15 ako. Ay, driver. Only $3 yeah. Kung ko driver, no, the taxi fare, $3.50. Tinbay ko na maramang go, okay, you can go back 50 cents. Main driver itself, may minus na 50 cents. Well, yun na maraming Ratambu. Yan ang binakas. Dolo binakas na matalaw ni Nandi. Binakas mo. Kaya may matakay. Okay, that's all right. Thank you very much, Babu. Na Babu za meme. Na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni K Vodafone. The future.